Pemirsa Karangasem ring rahina sanis carani lintang nuningayang penedunan pengelola COVID-19 ring Bali. Jadi astuna sapunika Bupati Karangasem Gede Danes tato waspada turmaning nyarengang krame mangdani nenten ngeluputang protokol kesehatan. Manut Bupati Karangasem Gede Dane, pemargin protokol kesehatan ring Karangasem sampun memargi becik, sangkaning disiplin krama Karangasem ngelaksana yang prokes 3M, luwire nganggen masker ngwajikin tangan turnya jarak. Sani ngawinang pengelola COVID-19 ring Kabupaten Karangasem, kantos mangkin sayan tedun. Mungguh ring rahine canis cara lintang, kauningin Kabupaten Karangasem, ring pantet terkonfirmasi positif, pinih kidik ring Bali, inggih punika kalih dasa diri. Nanging pai ketandane starte tragia wiadin waspada, saha nguduhang krama mangdane anutin program terisolasi terpusat, sajroning ngirangin pengelola COVID-19 sayan ngagengang. Prokes di Karangasem sangat bagus. Kedisiplinan masyarakat kami dengan 3M ini luar biasa, sehingga penyebaran COVID di Karangasem sampai saat ini melandai, Pak, tidak begitu banyak. Bahkan kemarin terendah, sangat rendah di Bali. Dari 1000 sekian di Bali terkonfirmasi positif, di Karangasem hanya 20 orang. Sangat rendah, tapi kami tidak boleh lalai sekarang. Kedaripun sudah begitu, kami harus bekerja keras. Bagaimana kami menggiring masyarakat biar bisa terisolasi secara terpusat untuk mengurangi penyebaran dan terkonfirmasi. Pangupaya nas COVID-19 samian angge keabdiang stata disiplin ngelaksana yang prokes 6M, ngemargiang pola hidup sehat bebas COVID-19, luwire nganggen masker, nyaga jarak, ngwajikin tangan, ngirangin melelungan, nincapang imun tubuh, saha stata anut ring puara nambakin COVID-19. Indrawan Bali TV.